Hai teman-teman, ketemu lagi di channel Alisha Kids. Hari ini kita mau berburu apa nih teman-teman nih? Yuk kita berburu lagi ya teman-teman. Wah, 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 ada apa nih? Ada pop-it pelangi teman-teman. Wow, cantik banget teman-teman. Kira ada apa lagi teman-teman? Yuk kita cari lagi teman-teman. Ternyata di sini banyak mainan teman-teman. Wah, ada ondel-ondel teman-teman. Ada ondel-ondel perempuan nih teman-teman nih di sini. Ayo kita bawa teman-teman. Kita bawa ke sini teman-teman. Kita kumpulin teman-teman. Kita cari lagi teman-teman, di mana lagi ada mainan ternyata teman-teman. Wah, 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 ada pop-it teman-teman. Ada pop-it apa nih? Ada pop-it apa teman-teman? Ada mainan apa lagi ya teman-teman? Wah, wah, ada singa teman-teman di sini. Ternyata ada mainan singa-singa teman-teman. Wah, teman-teman, ada singa teman-teman. Kita kumpulin lagi di sini. Sini teman-teman. Kita cari lagi teman-teman di sini permainan. Wah, wah, ada ayam. Ayamnya lucu banget teman-teman. Ternyata di sini. Ada apa lagi? Wah, ada apa nih di sini? Aduh, nyangkut lagi teman-teman. Di sini ada apa ya? Ada kuda poni teman-teman. Ternyata di sini ada kuda poni teman-teman. Kita kumpulin lagi, kita taruh di sini teman-teman. Banyak banget teman-teman tuh mainannya. Ayo kita berburu lagi teman-teman di sini. Ternyata di sini banyak harta karun teman-teman. Wah, ada pop-it teman-teman. Pop-it kotak lucu banget teman-teman di sini. Ada apa lagi ya? Wah, ada boneka di sini teman-teman. Ada boneka monkey, ada boneka kodok, ada boneka jerapah cantik-cantik warnanya teman-teman. Ayo kita cari lagi teman-teman di sini. Kita kumpulin dulu ya teman-teman ya di sini ya. Duh, banyak banget tuh mainannya. Seru banget. Yuk, kita berburu lagi yuk. Di mana ya mainannya kira-kira? Masih ada nggak ya mainannya di sini ya? Wah, di mana? Wah, ada ondel-ondel teman-teman. Ada anak ondel-ondel teman-teman di sini. Kita cari lagi. Hah? Ada ondel lagi nih teman-teman. Ada ondel-ondel ibu teman-teman di sini. Wah, banyak banget teman-teman di sini mainan ternyata. Seru banget teman-teman. Yuk kita taruh lagi. Yuk. Aduh, aduh. Banyak teman-teman. Ternyata. Duh, ada mainan apa lagi nih teman-teman di sini kira-kira? Wow, kita cari teman-teman di sini. Ada apa ya teman-teman? Kita cari di mana nih ada mainannya lagi teman-teman di sini. Wah, ada ondel-ondel bapak teman-teman di sini. Ada ondel-ondel bapak teman-teman. Ternyata di sini ada ondel-ondel bapak ya teman-teman. Ayo kita bawa lagi di sini teman-teman. Wow, 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 wow. Ternyata di sini masih banyak mainan teman-teman. Ayo kita lanjut. Kita cari di mana ya teman-teman ada mainan. Aduh, lanjut. Wow, ada mobil racing teman-teman. Seru banget, warna merah. Keren banget teman-teman. Banyak teman-teman. Ternyata udah banyak nih teman-teman mainannya teman-teman. Ternyata mainannya udah banyak banget. Ada pop-it, ada ondel mini, ada ondel-ondel bapak, ada mobil racing, ada boneka monkey. Banyak banget teman-teman. Hari ini kita selesai ya teman-teman cari pencariannya. Next di video selanjutnya. Dadah.